Mu myaka yashize mu by'ukuri byari bigoye cyane kugenzura uruhande Eric Gisa Junior umuhungu wa Major General Fred Gisa Rwigema uruhande yabahagazeho byari bigoye cyane kurumenya no kurugenzura mu bigendanye n'ubundi n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda batuye mu bihugu bitandukanye, aho nubundi bamwe bibazaga bati ese Eric Gisa ari ku ruhande rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe n'abafatanyije na se kubohora u Rwanda. Eric Gisa ari ku ruhe ruhande? Ibi ngibi n'ubundi byaterwaga hanini n'amakuru yaramaze igihe avuga ko Eric Gisa kuri ngubu ari gukorana bya hafi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda batifuriza ineza u Rwanda, cyane cyane ubutegetsi bwa Uganda nibwo bwashatse kumwifashisha mu nyungu zabo za politike. Eric Gisa rwose nuko nguko yavuye mu Rwanda ajya gutura mu buhungiro, nawe umwirukanye mu Rwanda, nawe wageranye ikibazo nawe mu Rwanda, yewe mushiki we ari mu Rwanda nawe na nyina ari mu Rwanda, we ahitamo kuva mu Rwanda yerekeza imahanga, afite n'ubundi ibyo avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwamwimye cyangwa se bumurenganya, nyamara kandi ise yarabaye intwari y'u Rwanda, yarabohoye igihugu, yaritanze igihugu, yarakimeneye amaraso. Ibi ngibi rero Perezida Kagame yigeze nawe kubigarukaho mu mwaka wa 2021 ubwo yari mu birori by'ubukwe bwa Teta Gisa Rwigema mushiki wa Eric Gisa. Perezida Paul Kagame icyo gihe yavuze ijambo rwose rikomeye cyane, aho yavuze yeruye agaragaza ko Eric Gisa Junior ari gushukwa n'abantu bo mu gihugu cy'abaturanyi, cyane cyane inzego z'ubutegetsi bwa Uganda, bagamije n'ubundi kumugumisha mu buhungiro no kumuteranya n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Sabo gusa bagiye bifashisha Eric Gisa mu bikorwa byo guhangana n'u Rwanda mu bigendanye na politiki, ahubwo hari n'abandi benshi cyane bagiye bamwiyegereza bagamije kumukoresha mu nyungu zabo bwite. Kuri ubu ngubu rero mu by'ukuri icyo nakubwira nuko inkuru nziza yatashye, kuko Eric Gisa Rwigema Eric Junior Gisa ntakiri ku ruhande rwose rw'abo ngabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ntakiri ku ruhande rw'abo ngabo bifuriza inabi u Rwanda, yitandukanyije nabo mu buryo bweruye. None niki cyateye Eric Gisa kuvuga ko avuye ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda akagaruka i Kigali? Niki cyabimuteye? Niki cyahindutse nyuma y'imyaka yose ari mu mahanga nkuko byagiye bigaragara? Ubundi mu by'ukuri niki cyahindutse muri ibyo byose? Ni iyihe mpamvu yabimuteye? We ku giti cye agaragaza iki? Ni iyihe mpamvu itumye agaruka mu Rwanda, akaba kandi yiyemeje n'ubundi kuzatura mu Rwanda ubuzima bwe bwose, akahubakira umuryango nawe akagira famiye, dore ko imyaka yatangiye kumujyana? Ndagira ngo rero rwose aya makuru tuyinjiremo mu buryo burambuye, mugaragarize ishusho irambuye y'uburyo ki Eric Gisa n'ubundi yahinduye uruhande yabarizwagaho mu bigendanye n'ubundi n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri ubu ngubu n'ubundi Eric Gisa amakuru atugeraho nuko ari i Kigali, ndetse yagaragaye mu ruhame, yagaragaye he n'ibindi bitandukanye. Rwose kuri amakuru munyemerere tubigarukeho, ari nako ngusaba gukora kuri subscribe kugira ngo inkuru n'amakuru mashya kandi byizewe bijye bikugeraho ku gihe. Iyi ngiyi ni Kivuland News, ahangaha naho hasanga amakuru yizewe kandi azira imuha. Uyu muyoboro wacu ni uwa kabiri, nawo rwose ntituzigira tugutengwa mu kuguha ibyizewe. Nubundi Eric Gisa Rwigema umuhungu wa Major General Fred Gisa Rwigema watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, yagaragaye i Kigali, aho nubundi yari yitabiriye umukino wa basketball. Eric yagaragaye i Kigali ku wa gatanu tariki ya 27 Kamena 2026 ubwo yari yitabiriye umukino wo kwibuka Kenrick Kabano wahoze akinira ekipe y'igihugu y'abato. Ni umukino wabereye muri Zaria Court i Remera mu mujyi wa Kigali. Kabano rero na nyina umubyara Rosine Kabano bitabye Imana muri Mata uyu mwaka baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si kenshi rero Eric Gisa Rwigema yakunze kugaragara mu ruhame mu Rwanda, kuko n'ubundi ubuzima bwe bwa hafi ya bwose bwe yabumaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Uganda, igihugu se yarwaniriye
akanagira uruhare mu rugamba rwo kukibohora. Mu Gushyingo rero 2021 ubwo Perezida Paul Kagame yari yitabiriye ibirori by'ubukwe bwa Teta Gisa Rwigema usanzwe ari mushiki wa Eric Rwigema, yavuze ko rwose yasabye uriya musore gutaha mu Rwanda akaba mu gihugu se yarwaniriye, bitihise akajya arusura. Perezida Kagame yavuze ko rwose Eric yakabaye ari mu Rwanda nk'igihugu se umubyara yarwaniriye, asaba n'ubundi abagize umuryango we kumubwira agatahuka. Ati Teta ndagutuma, ndi butume Jeannette ndetse ndi butume na nyogukuru. Hano ntabwo nabonye umuhungu wa Gisa, ntabwo yashoboye gutaha ubukwe. Mumumbwirire ko rwose yarakwiye kuba ari hano, akwiye kuba ari mu igihugu se n'abandi twese twaharaniye tukaba twarakibonye. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko rwose atifuza na gato ko umwana wa Major General Fred Gisa aba hanze y'igihugu cyangwa se ngo yitwe impunzi. Ati sindi bubitindemo, ariko mumumere ubutumwa, sinshaka ko umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa se ngo abimpunzi, ko yashaka impapuro zo hanze. Perezida Kagame icyo gihe n'ubundi yashimiye Teta Gisa we wagenze hirya no hino ku isi, kuko n'ubundi yatuye mu mahanga cyane ku mpamvu n'ubundi z'amasomo, ariko akazirikana ko agomba kugira ubutwari bwo gutaha mu gihugu cye. Yabwiye Jeannette Rwigema ko atifuza ko umuhungu we na Gisa yaba hanze y'igihugu keretse ari amahitamo ye. Ati akwiye kuba mu Rwanda cyangwa se akagira uburenganzira bwo kugenda no kugaruka mu Rwanda, ntazashake ubuhungiro hanze. Perezida Kagame yunzemo ko Eric Gisa atanakwiriye kuza akaba yajya mu baturanyi agasubirayo atageze mu Rwanda. Ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye, nazaze ngo agarukire mu baturanyi ngasubire n'ubundi aho yaturutse. So rero Eric Gisa ni byinshi mu by'ukuri yagiye avugwaho, birimo n'ubundi gushukwa n'ubutegetsi bwa Uganda bugamije n'ubundi kumukoresha mu nyungu zabo bwite. Ahanini n'ubundi ibingibi byaturutse ku kuba ubutegetsi bwa Uganda butari bubanye neza n'u Rwanda. Umubano n'ubundi wari wifashe nabi cyane guhera mu myaka ya za 2019 na 2021 ntabwo byari byifashe neza. Muri iyo myaka rero ubutegetsi n'ubundi bwa Uganda bwashokaga cyane Eric Gisa bumuha amakuru atarayukuri n'ibindi bitandukanye. Mu bihe bitandukanye rero amashyirahamwe n'abantu n'ubundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakunze nanone gukoresha izina rye mu bikorwa byabo bya politike n'icengezamatwara. Bageragezaga hanini kwerekana ko umuryango w'intwari Fred Gisa Rwigema utabanye neza na leta y'u Rwanda, nubwo uyu muryango n'ubundi wabyangaga. Muri ubwo bukwe rero mu 2021 Perezida Kagame yasabye Eric Gisa n'ubundi gusesekara mu gihugu cye cyiza isi yaharaniye, amusaba ko rwose yataha, ariko Eric Gisa rwose akomeza kwinangira akajya ava mu mahanga muri ibyo bihugu n'ubundi byo ku mugabane w'Uburayi, ntagere mu Rwanda ahubwo akaruhukira muri Uganda. Na nyuma yuko avuyeyo nahitire mu Rwanda, we agahita akomereza n'ubundi iyo yaje aturutse. Rero Eric Gisa Junior mu by'ukuri yamaze imyaka myinshi cyane isaga muri 20 aba mu mahanga, aho yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma rero y'inama n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu ndetse n'ibiganiro byakurikiyeho byahuje u Rwanda n'ubuyobozi bwa Uganda, cyane cyane rwa ruzinduko Muhoozi yakoreye mu Rwanda. Ibingibi nibyo byabaye intandaro yo kuba inzira n'ubundi igomba gutuma Eric Gisa atahuka akagaruka mu Rwanda n'ubundi akongera kuhibona. Ibingibi n'ubundi nibyo byatumye Eric Gisa bwa mbere agaragara mu Rwanda muri 2023. Muraza kunyibutsa neza gusa, ariko ni hafi aho ngaho nibwo yaherukaga kugaragara mu Rwanda mu ruhame. Nyuma rero y'icyo gihe nta makuru ye yigeze yongera kumenyekana, ariko byavuzwe ko yongeye gusubira mu mahanga. Ibyahise byerekana ko mu by'ukuri atagifite gahunda yo gutaha mu Rwanda,
kandi ise ndetse na nyina umubyara ikintu cya mbere n'ubundi babatuje babahaye nk'umurage ni ugukunda igihugu, kuko n'ubundi nicyo ise yazize gukunda igihugu, aba intwari akimenera amaraso. Magingo ya rero igihari nuko Eric Gisa nyuma yuko umubano w'u Rwanda na Uganda usubiye ku murongo, ibintu bikongera kugenda neza cyane. Eric Gisa rwose ntiyigeze yongera guha umwanya uwo ari wo wese utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko n'ubundi abo yari yishingikirijeho cyane. Umubano wabo n'u Rwanda wasubiye ku murongo, ibintu bigenda neza cyane. Ibingibi rero nibyo byabaye intandaro yo gutangira kuba inzira rwose ibera Eric Gisa kuba yaza mu Rwanda kandi akibona nta kibazo na kimwe afite. Mbibutsa ko Eric Gisa n'ubundi muri ibyo bihe byose yarari ku ruhande n'ubundi, cyangwa se yashakaga kwifashishwa n'abantu babarizwa muri opposition y'igihe bashaka kumwifashisha. Nta gikorwa na kimwe n'ubundi yigeze akora cyamugaragaje nk'ikigwari cyangwa se uguhemukira umuryango we. Ntiyigeze agaragara mu bitangazamakuru, nta butumwa na bumwe yigeze yandika bugamije n'ubundi gupfobya amateka ndetse no kuvuga ibindi bishobora n'ubundi guhungabanya bamwe. We icyo yakoze n'ubundi ni ugukomeza kuba rwose mu buzima butuje kandi buzira icyaha na kimwe. Rero magingo aya ngaya Eric Gisa mu by'ukuri kuba yaragarutse mu Rwanda byemezwa n'umuryango we, kandi vuba aha ngaha nabwo dushobora kumva inkuru nziza yerekeye n'ubundi nawe intambwe ashobora kuba agiye gutera mu buzima mu bigendanye no gutera ikirenge n'ubundi mu cya mushiki we washatse muri 2021. Eric Gisa n'ubundi imyaka nawe iri kumujyana, ariko igihari kandi cyiza nuko yamaze kwitandukanya nabo ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibingibi rero byaturutse n'ubundi ku mubano u Rwanda ndetse na Uganda byari bifitanye ukaba warasubiye ku murongo. Uko niko kuri wamenya kugeza magingo aya.